sibonga lithuba ukuthi siphinde sibuye nakulomnyaka ukuthi umlangeni akunemukele sengiyanemukela manje ke kuye bese kuyamangalisa kumukela abantu empini yabo sekwenu lo sekwethu sekusho nje ukuthi siyanemukela sijabulela ukuthi nakulomnyaka sesikhona sesitayichuba lemidlalo ibe impumelelo kangcono kuneminyaka ledlulile ngalamafishane mfana Nkosi kubonga nje ukuthi eminyakeni lo edlulile i-tournament sayichuba kahle sadlala kahle asivanga ke imisindo nangabe beyikhona ayifikanga ngakithi siyakubonga lokho si fund lekusasa i-main sponsor kwamanje na ufuna kwathi ukuthi ngisholani ukuthi main sponsor ubongibutana kuphela lo msebenzi siyakubonga lokho nasemsebenzini lesayenza kuwo wekukhomelisa ema prizes la cishe labaningi bethu sagcina nakhona siyabonga ukuthi umsebenzi uhamba kahle sekuthandaza nokucela ukuthi lapho kwaba netikhala khona Stephen unyaka laba ngivawe bangifa ngiphize ngicizeleke nokuthi mfana Nkosi njoba program director namkhabela sebenzile embikwami kucizelela lokuthi lokukhulu kithi siyifund ngekutimbanzakaya nalemidlalo le uhambisa embili indzaba yokuphepha siyakucizelela lokho siyacela futhi ukuthi sibambisane nani nonke kakhulu kunakuqala siyabona kubambisana siyacela ke lokuthi sibambisane kangcono etindzabeni yokuphepha njoba asayicalile nje emkhabela ngike ngaba netikhathi lapho khona ngitikhanza ngikhulumisa tindzaba tebantu bese balimele emgwaqweni labanye babo balimala babuya kuleminya lemidlalo yethu kimi ke kwaba nekuthi lesifisako ukugwema ngesingisi bathi wakwabashishela bozi iron kuthi singaba nemidlalo lemihle kanje sifise ukuhambisa imilayezo lemihle kanje bese kuba khona abantu abalimala ngaze ngathi lo munye wabo ngenhlanhla kwakumuntu lengikhona ukukhuluma naye ngathi indzaba ngilokuthi nakukhulunywa le ground kwangalalela imilayezo yokuphepha wayilalela usekwanaka ukuthi iBuffalo iyawina noma ayiwina siyafisa ke lokuthi naku conduct yethu cha ngiyabekisa nje ngeBuffalo bebede lokho siyathinseka la sota ukuda amadleni emva kwakho banciste siyafisa ke lokuthi le conduct yethu noma le ndlela lesenta ngayo isikhombise ukuthi siyabambisana kuhambisa ikakhulu lemlayezo yokuphepha ngeke ngisakuphinza lengakusho eminyakeni lophelile ukuthi imali lesetshenziswa li-fund ekuhlangabeteni netingozi letendekako eminyakeni emunye engakanani ngeke ngayiphinza nangabe ufuna kuyiva ukhona umshana amakhosi utakutshela isifiso sethu ukuthi inciphe le mali kuncipha kwayo ukuthi kunciphe itingozi emgwaqweni kulamalanga nje kukhona umkhankaso longijoyinile wangenda ngaba unpopular kulabanye ngayihleba ngiyathemba nje endluna ukuthi nase cabinet liyakhulunywa ngoba na Minister Finance sake sayihleba lokuthi lokunye lokungasisida naloko kungasiwo kona kodwa lokunye kungasisida ngilokuthi nalabo 60 emalangeni lesibabhadala ngoba sesigijima kakhulu sebake benyuke ngoba sisabeva sesinika leli phoyisa sesijakile nami lo 60
ngangilo 60 sengijakile ngithi ngibeka lo 60 emalangeni kuleli phoyisa ngibe ngijikjela ku160 nale moto ngishayele iphoyisa ngethuba kumbeke naleti imali nathi ngenyuka letala amafayini baze basihleke basesikhwahlanga manje Nkosi athi nakamiswe liphoyisa athi hawu sengibhadela nje sekuphelele kulo 60 kumbeke nathi nayi ngenyuka mhlambe kukhona la engacontribute khona ekutheni le tubane linciphe la emgwaqweni ngibeka unpopular ke kulabanye kodwa ke I choose to be unpopular kulenza bani sengihlala phansi mfana Nkosi siyabonga bokhona Nkosi sengiyahleba nje nemlanga nePolycarp bekakhona ingonyama yasithuma kodwa ke iyakhuluma na publicly le edineni isinika insayeya sibe imidlalo kumbe ebhola kumbe sihambisa imbili le midlalo yemasiko yasinika insayeya yekuthi nasibuka likusasa asesiyende le midlalo yethu lwebhola ngelamasiko asesiyende ukuthi kusasa sikhone kuphila ngayo sinemsebenzi ke Nkosi lesinikwe yona ngingasho nje Nkosi ukuthi kukhona lesikuphekako sine management yaka MVA kuthi nje Nkosi sidabe sesikukhombisa leli bhodo lelibilako lisakabe ready kuphakela Nkosi kodwa nje sidabe sesikukhombisa ukuthi nayi liyaqaphatela liphunga la lo dawu liva Nkosi nawo ukhona kuyawubikisa umbiko lenzaba lena ngicela ukuthi vele sesike siyinake sonke ngike nganaka namhla bengihlebela indvuna ukuthi namuhla ngengahamba edolobheni sengisusela kuna indzaba lesematheni kithi thina lesikhona ukumemeta kuseyingenile seyingenile la engakangeni incesi thina lesikhona ukuthi seyingenile ngithe uyathi lesiko laze laba lihle nangihamba edolobheni ngibona labafana labancane bengatsha bala itolo ngize ngiva kuhlungu ukuthi angashuthi isithombe Nkosi bebathenga icathulo besikole bathenga ama-uniform nehema ngabukela ngathi wena ungacabanga ukuthi lo 45 million udlalwa ngayo lo 45 million ucirculator in this economy ngithe endvuneni na ungathatha lo 45 million umnikete bantu labangu-45 uthi naye ungadzabuka emakhompyutha lapha ebhodi asebayina-sport nayo wonke lo 45 million kodwa lokhu unikwe le ngatsha ucirculator lambabani ucirculator la kaManzini wonke sithi-ke awu nangikubuka lokho sengikhumbula lokho ingonyama liyasithuma kona sengiyabona ukuthi vele ingonyama ibuka kaze nayithi asitende letinto ukuthi sikhone ukuphila ngato nakusasa ngithe nangikubona lokho ngathi ngitawuqaphatela mbamba Nkosi lebhodi sitawusisiphakela nawe uyabe sewenele ngaloko bekunene ngicela uphindze sibonge lo msebenzi lesiuhalalisela namuhla sichubeke sifise ukuthi imidlalo ibe mihle ngijabulela ukuthi isikhalo sami lebenginazo ngale draw kulomnyaka lophelile ukuthi khona lokushoda komphephethe namhla nginte leso sikhalo kuhamba kahle siyabonga kakhulu Nkosi